Khasil Autonomous District Council KHDC menta kasi terik naiwing arhajar arpulai kala rakhi ken maburom ye kelingku sngiyap keban riu pusau jung Reverend JJM Nichols Roy kum kadak jong ke jingken maburom yuni rangba ubade unong thau jong ke 6 schedule jong ke riti sensyar ke ri u Chief Executive Member ke KHDC uba penyai sing sim u Chairman ke KHDC ba lamprang bla ke Executive Member ke MDC ringkap bagi officer ke KHDC kila bu sentiu hau mat saknam jung Reverend Nichols Roy ubadan hapalau jong ke KHDC haba ai jingkran hakane ke sengi u Chief Executive Member ke KHDC uba penyai sing sim ublaong baka shiterik jong unai wing kalong ke bakongsan banken mauburom ya ke sengi yap jong Reverend JJM Nichols Roy ubalong ukpa jong ke 6 schedule ne ukpa jong ke District Council bat ubalano bunba usenyang ya ke jaj mereu bat keri hibarok away niyo ay kasik schedule but lingba kani kasik schedule kalau long kajing mentoy yeki pipe riulum jong kani ka time lambi i hibar kowe nalak ben ong bakajing ya teni kajing long kajing man jong kini ki tribal communities kiba pero hapo kani ka time lambi i kadai bakadan kasik schedule kadan ke district council bala aibon hani kumno banginla ban preserve ban protect ban penek pensa ban nangten klan syusyu lingba kita ki kendon ai kiba hani ki MDC lala ban wara bangi ong ti nongwe ban legislate ban wara ki regulation ban itu haduk ni ka pateng ban ta shibun ba ki kiba niyo jimentai na kasik shudu but kenmau ba ka jingdon juga Autonomous District Council for Assam, Mizoram, Tripura, Meghalaya. Kapenlong shitli ya kajak riu long kajungi. Lada ki ong hak benya nujor tak kimi ki jaken riu. Ki babon sikin tip shu na ekimi, na eki sedang. Namar bomdan kajing ada ka bakal hak constitution. Hadin ba kari India kala yo ang kajing la yo. Henry yangi ngidang tip nama ngidang don ya kajing ada ngidang don kata special provision special protection hak constitution dari India syongkun ya kababaro kini kita nak trikam ni yo kini kenduk lang kene but ngin juda kam ya kenduk koi kum kini ki jingilang kum kini ki por nama ba idon la ka jong ka benta bangin tre te so kemendu hani ka por ba idon ki senior members ki jomi council ibaladep ban ai ki jingkren habide bas kajing sotu kajing i khamtam kum i ba BM lanong ibala tho gun tli ki kot shang council bat ki we ru ki ba ya deidur ki ba ya hap bakari ti ke dusur ke jumi agidon ima martel and mukim we ki senior member idon ru i Sir RV Lingdo i belong senior member juga por belong ru i leader of opposition jongka Meghalaya Legislative Assembly idon bekti CM belong ru CM Barim belong ru XMLA bah layak nanti shibun hai ke kam ya kaba nila sakhi kamtam kumno ban penne pensa yang taki riti ki dustur ki provision ki bangiyo maka board jong ka constitution banyak kun shibun tindiki mukat dumaru but hapadeng ini jeng kun sultanat ba layo bon ka jingjob kini jeng kun kaban sakkan mau ha gajia linti jong ka jai university ki jumi kamtam bangiyang namta banyada ya ka jing long terpang jong ka jai kenduk bungne ka jing kenduk ka jungi kalong bangin kemau ya ka lingku siap kabah nru pusau jong Reverend Late JJM Nichols Roy bagi khot ye Pak Joy ladangi puli ya history join Pak Joy kajing ya lenti nadu kapor kena hadu kapor ba in klat no let's say kanambiang
kanamdap ini kapal bangin syong hangi ban keren kata bon ba ki khana ki junok senyang ki contribution ki ba ilano nan da bajat university kerta ka jong i ka ba idan hasla pathai kalong da kumno nyokusan senam but hakini kini nyokusan senam ila no senyang shibun ke kawai na kata ka bangitip baro ni ekran by the pa jongka nega 6 schedule ukpa jongka district council but kajing treshitom kajong i kajing lenladi kajong i hakituki spas na mabensyua i post na mabensyua kumno ban in sotu ban la ban convince lani ban penko ye kinong sensya na kari India ban pendrong ye kani kawai ka kendon ke provision hak constitution ke kari India ban yada yengi ku gajak diri but kani on the ladap ikani research next time kan long kaspa ba na kini ki research ki bangin yo na kini ki research scholar ye ka jingkit ka bakapang ka bangin dan apa council abi du jinglong kapang gajak diri teke ka bangin ai siya kapateng banwan day kani ka ba ni 3 minute ni 3 shitom habang idan hakakam kabangi idan na kentu ya baro ki officers 3 shitom shim ya kayeng shim ya ka dis council kum kayeng lajong wat wan hang ni ban tray kum ka office ban tendat ka duty wan hang ni ban penlut ka bor ban IT lut namar limba kani kayeng kabangidan kum si parang ya tray kan kentiu ya kajak dari bujung ke baro ngia dan lang baro lai teliki tenat terekam ke legislative ke judiciary bat ke executive committee ki arnut ki members ki balong kilong kami ki kong Grace Mary Kakuri ki kong Magdalene ki arnut kilong kami hakani ka council gedungi kermen scam ba kini kiwai pat ki dam minanggun kilong kami ki ban la banwan ban ya dan benta haka dorbar dan benta ka council bat kunjuk bakin yo ban aji mut shibun nam ta ban ya tailang ya ka ha kam ya jom ka chat indri ni dan ni ngatai kala abang don du nomor ba udah mo ya sat the constituent assembly South Puntai 1949 Jakarta ter ani suatu teks dulu 45 46 bentar hantam itu ini kita hadirin langsung di komiti kepada tribal affairs dan mengenal mengenal apa ikut golden Meghalaya dan kata ikut dengan mentang ini kadang kenal kepada komiti dan constituent assembly kata rit kaba way leader was yar mensiam nasam ketika airport hampir terus pengjung ulung chairman kepada komiti tribal affairs but ibajo ilong way ni kit kota komiti kebarit ban perkhat kini di benta kibedei bat kajing donkam kumno ban yada kumno ban bu kerpang yaki biulung joko tiga than dari India je nganum kran sibon ka por lang yasakman ni soto babon ki program inandon nang smart museum bat kibay ki ramba nga priang subay ki sajisen hakadeka dinggan mau buram gila buram pasing support dan anniversary dogi reverend jajanesoy bat nga iskam ba tani ka diraki dunia ne dinggan mau buram ni kan long ka baca polisi bon ki buram